hun sang sanga tanga INP mizo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule okas ni som pahni ania tun tumpo Myanmar ram chanchin langsar zual kan clear le anga thuko chang ke mazong kan nei le bokanga thayang to ka news kan an ti chhuate hi atop khenga minlo clear sak le turin kan so ma cheu voina po Myanmar ram chung khopui sang sanga demonstration nein kongan zo le hloma kalemiu khopui lampo nitin kongan la zo theizele voina kalemiu kong zo hi aniza le somret le parukna ani nimina rengun khopui butatong town sipa thalai mi panga anzuan thlaka an thi vek chungchanga khan Human Rights Watch lamchuan Myanmar sipai te chet dan andem hlea tuna sipai council chet dan han en hian in thunun na le discipline fel fai nei pon nilo hei Myanmar mi puite bei sei sipai te om dan tura nilo reng reng anti in sing zela bom voi ni apuak manilam khan in sing zela demonstration an neya mi enge mozatin an thi pha to a chumi nu chuan thom wang om talo tukin okas ni som pahni jing lamdar sari vel khan in sing zel wat ne na in nai na lama bom apuak bom puan hi tan in chung nilovin tan in pon tan in wat ne na in nai tak tan in ho tu te om na kot lower mengala do na ania BBC lamchuan bom hi voi khat puak angin an soya media then khat chuan voi ni puak angin an soi bok hetiang deuh hian voice record an play ani tan in atang te lo bei dong reng reng su in out home kha kan ria in do na hi ala top lo ke ni pon kan bei zelania in dam kho chua dan tur mol khalo ngai to phot mai ro kan malak na hi alang chuak don khop mai terrorist sipai te hi chu ICJ ma po in lan ngam lo an ni to hi ma ni sipai te po kap hlum mai tuan ni to in out home kha khovelin an ria ni dam takin lo omang cheu in do na la top lo in zain lo in ngai sak ton te u lo in tran pui ton ula in ti chak tonin in veng ton te u revolution hi a hlo thling ngei dona dictatorship hi atu chedon ti voice record ania kan soi kim chia lova chutianga voice record soundbox manga ring to kan play nu jingdar sari vel khan bom voi ni apuak ngala bom puaka wanga thi le hliam mero an omle omlo an la soilo okas ni som pani tukin khan terrorist sipai te chu kaya state khopui loiko dimosu le bolakhe kongpui dunga anin zar phar na sa le hlea bike kalvel po tidingin tu te po an smartphone an check zel ni in chulama om te chuan an soi chomadar som pakhat vela tang phei kha chuan fruso township huam chunga silai ri le bom ri te RPG ri ni om tak tak thom ring tak tak riat tura om tanga la terrorist sipai te le karen ni defense force sipai te anin kap le ngei nia ngai ani thu chiang zok ngai chan me ka ni karen ni National Defense Force KNDF te hi tanan la khopa voin khan mi pui riat tur thu chua an siam non le a tun malama an lo chua to kha an chua non ani deuh mai terrorist sipai te le an lam tang mi male mo pol hoi mo atu te po ni se terrorist sipai lam tang reng reng chu kan ma mia miang an ti ni ber terrorist lam tang te hian CDM siam tu te pressure an pek fo thu le an na atanga an ban tir thu te soin terrorist sipai council malak na pui bom tu te chu kan zo lo to pang an ti ni hetiangan soiba ka tuna sipai council lama tang te po mi pui lama tang turin an som ngal bok okas ni som pakhat ni zan khan loi ko khopui do u khu venga om mi pa pathum chu sipai terrorist ten an lo man to ni soi ni boka engwanga man tok ngen ni tiero an soi mai thei chuang lo Myanmar ram hi ram buai le covid ina del ba ka kho furina chhun zom le tanga la ral kan tam tak chu fur ni kho chia po soi hlei thei lovin khreom takin anomani chin state chim lam min dat ral tlan te po ni se ka chin le karen lam po ni se ral tlan ro rowa ni kho thapa ngai hi chu azia takaloma fur la ya ral tlan ni hi chu a hreom dana thuwa ni le donani nizan le tukin lampo khan KIA thu nei na huam chunga ral tlan tam tak chuan ruwa sura wangin
harsat na namen lawan tok ruwa sur na satlu tu ka fangin le yamina lui te po lui liana an chang zowa lui kama refugee ke man sak then khat po tuina la a tuken po khan mi pani chu tui lianin an in alak na lama an tel ve a pakhat chu an chan chuak le thei ta rama pakhatero nungin an chan thei ta lo hei hi magayan refugee ke mathil thlengani tin laiza khopui bula phun lon jan le geijan refugee camp po luite liana wangin tunlai hi an boina sa hle nia soi ani boka thi hlawa an tlan na lama khorel chiat nai na man le zel hi chu an laina tom hle ani voina Myanmar ram chung mun then khata tuilian atam hle dipeyen township huam chunga sipayin inan hale minong hlana terrorist sipaite sualzia kan soifowa clear to ten min lo hret hiam ula Burma News kanan update hian keini muna omvelo tan chuan anram chung channel rang le social media lama kan mute kan palai then khat tong ka kan zo te hi kan news lak na ni deu maya on lam nei lutuk angin kan lang mai theya chutiang zonga comment hi kan mule thina ni comment kha kan soi sel ni lovin kan thulak na nar tam zok hian sipai lam hi an tran lo tlat maya keini pon mi pui tor zia kan theve boka chuti rual chuan ni lo pui angai nom tur zonga thuvei ver ko le ro kan tum chuang mi lo ti kha min lo hriat sak don nia dipeyin lama hian kan soifo ang khan okas niria ta tang khan sipayan rang zual le hlea abi kin an township khochak lama hian an rang zual ani okas ni som pakhat ni zan po khan terrorist sipai te chu dipeyin township in pin yadin khwa motorin an luta eng soi set lovin in pakhat an hal ringota akan kai fel nuwa an tlan san le maya an tlan san ve le mi pui nan thel chiama in dang kang kai lo te in an thel thei ni in tan luin khet news chuan report a don thu thalak ne na chua chutiang chu sipai te chet du da na ni an lam tang lo PDF how to ti vel te in ani ve nge yanga sipai lam tang tuine mo a hrila ni ngei po arin omboke hetiang deuh hian Sakain region Minkin township chunga tungpa khua in then khat po nimin tlai dar li chhovel khan terrorist sipai te le an lam tang piuso ti pol ten an hal sakne soi ni bok tungpa khua pa pakhat chuan ti hian media hne na soya pan set khua tangin piuso ti in ti USDPM pi hlui mong pi naute mi som thum zet terrorist sipai pani nen bike som paruk zetin an ron kala in ruk an ron hala khochunga bu fai hriak le thil dang an la boka an thlai chin tur te po an ti chiat sak nul bok sipai lam tangan ni bok sia khoya nge kanan zual ko chuan don ni ati tongpa khuwa hi in som sari vel an nia thingtlang lo neya e in zong an ni ve ni an khomi ten an soi dan chuan tun tum hi piuso ti polin an khuwa an soi sak tumruk na ani to a an tuar vetlok tlok mai ani ber chu okas ni som kha KIA te tan martar te ni ti kan soi to a voin okas ni som pani hi KNU KNLA nam sipai te le karen ni nam te tan Martyrs Day ani ve thung Karen National Union KNU chairman Masaber Soba Uchi chu sangkhat sakwa somnga kum okas ni som pani khan Burma sipai te nan ambu sa an thatta ania an nam sipai hroi tu Masaber Soba Uchi hi cham hi Martyrs Day an puang veni Soba Uchi hi sangkhat le zakwa le panga kuma piang Rangoon University zir zo Cambridge University dan lam zir zo ania paro pui ve tak chuni voin hi an nam Martyrs Day tum som sari le pakhat na ani voin an Martyrs Day ni hian karen ni nam sipai te chu anom na mun thewa Martyrs Day an manga Soba Uchi apian le murna begayet khwa chuan he ni manga pangpar da tum te chu sipai lamin an lo khap ni in an soi kachin Martyrs Day a khan sipai council terrorist te chu an chimi thak thlenga dawan tum thu KIO chairman lekha an share khania voina karen Martyrs Day a te hian an nam sipai te hian engril rungen put don ni voina an Martyrs Day a KNU chairman General Somu Truse phu chuan
ti hian thu cha asoya political will an nei ma chuan political dialogue hi be sei chi ni lo ati keini KNU hi chuan politics thua boina hi chin felani theinan in biak na nei turin kanin pe reng thina tun ma kum tam takatang khan chu tiang ril ru chu kan lo puto ni ma se sang ni le som ni le pakhat February ni khat thu nei nan pong lak le awangin political zin kong hi thak le in kanin nu chon le ta ni ati bok sipai nun ron zia te po soin khopui le thingtlang khotelama po an rong em maya tun thleng hian in man le in tha thu khriat turala om reng politics a boina hi politics ve ka chin fel du naril ruan nei ma hi chuan be sei turan om lo keini chu political dialogue manga boina ching fel turin kanin pe renga chuti rualin kan mi le sa te kan nun na le kan ramero kan veng him zel bokang ati karen nam te hi ma ni chan chin nei rang culture ran nei nam hlom khat kan ni veya kan thon thu le culture te kan nun phung te min thia saka min ti boy tum tu chu tu te po ni ro se kan do zelang ati boka karen mi puite chu an be se le an pi le pu te nan lo be se an khen khenga lungrual taka malam pan zel turina fui bokani sipain thu nei nan pong la ka tanga tun thleng hian in man in tha ti vela om reng la taka AAPP laminan chin chia dan chuan nimin pia okas ni som thleng khan terrorist sipai ten civil mian tha hi zakwale somruk le panga antling to a hei hi PDF te ne in do na tiam lovin mi om mai kutan thla ka an tha za ta ni data hi an chin chi ai hian enge moza ta atam arin antibok thunderstorm without borders pol te chuan cholkar khat chungin mi som thum le panga an da that thu an soi he pol te hian okas ni thuma tanga nimin okas ni som pakhat inkara an malak dan an soya sipai council in veng lalatana an ruat mi pasari sipai te hne na mi report ching dalan mi som paruk sipai lam tang piuso ti pol member pariat an vain mi som thum le panga kan da thani anti kan soi to ang khan thunderstorm without borders pol te hi PDF an nilova direct sipai kap lovin sipai lam tang ho then fai na an lo thoka sipai council tan chuan pol sual tak chuan ni ve ngei bokang chu chin state lam hi tuntum revolution a hian thom wang nei thapol takan ni veya chuti line an mi te zinga sipai lam tang tlat sipai council thil ti dan hi aswal lo tia tang tlat pon om ve bokanga chung zinga chuan chin state level a USDP party chairman thantlang khopuyami Dr. Mu thanga po he telve ome hakha lam media rang rangin an chua du dan han en hian atang na ve niang sipai council thil ti dan mian thale an sual em lam nilovin an policy hi aswal na kamulo ati ni om takania heti khopa chin mi te point an tor na sat em laya chotianga lo tong chu azia lo ang reng khop mai doctor te ni boka an mani ha kha lam hian an chorhle tura ngayela handa that mak chu an uyan yang okas ni som pakhat ni zandar sari vel khan a in kota boman ti puak dup maya chung kwa tong trai nan lo nei lai takani awangin engtin an em lo ni inan soi Denmark sarkar point o chwa veta Myanmar thalai makta do nga zet te hi an fak omani ati voin hi international youth day ania heni pol hian Myanmar ram chunga thalai rol sang tam tak te hi fak an phuwa an fak em mai ani ti en rengun khopuya Denmark embassy chuan thua chwa veta lol mai sang ni le som ni November thla khan heng thalai rol te po hian an chan vo nei ang takin vote an thlak clear an vote thlak ve te chu enga ma ngai lovin sipain thu nei na pong lak tamaya an zalen na te an dik na chan vo te nei let le turin boina siam chuang lovin demonstration an nei ani a COVID-19 in ram mi te anuai mek lai po hian heng thalai te bok hian man ruaya hetianga hun har satak an paltlang mek lai po hian an mi te ta na thok chuakin an theiang angin an tran puya chu wangin voin ni ang International Youth Day ya hian choi moyan phu hlia ani an thu chua chuan an tiani Myanmar ram chunga Russia le China ril ruput dan hi kemin thuka chang ang ringen kanan soi chun zomange
June ni som pasaria Korea Times chanchin buina soidan chuan UN Human Rights Fund ta North Korea in Myanmar tan $million thum atho veti chu ti sual palani ti asoya South Korea in million ruk atho nuwa million thum achum le a chu chuan lo zia sual pal ni om takania covid le kop tuar kop tu Myanmar mi puite chom dol na hi UN hian thei to kina kalpuya China kan ngam tak tak silo mi pui har salu tuk tan pui dan turtal kan zo na ngai anti te pon yang chu mu be saizat budget an siam hi US dollar million zani le som sari le pasari ania tun thleng an don za chu million som nga le pakhat chawalani heng zinga tho tamber chu US ania million som nga le pakhat zinga aza vevel million som ni le pali atho ani North Korea po hian humanitarian aid hi adong tlem ve khop mai anram tram puin noi kan ti lai hian tranpuina an donero US dollar million som panga chawalani North Korea le Myanmar hi ramtin ti hian an nu chon mek ne na lang Sipai Council le Kim Jong Un na te hian in an na lai an nei ve a chu chu nu chona an om ve hi ni mai ome Sipai Council noya lal lo hrot to zong zong kha ram dangin an nu chon deuh veka Otein se na khan Aung San Suu Kyi kha politics fila zuan lu na chan sa siam sak le ta ka wangin borua ka thale dewa Kim Jong Un na chuan rampon lam mel ma abeya menong hlain hi chuan ram chung boina ma chon mek thunga US le European Union ram tenan nu chon meka Russia China Ukraine Serbia Israel le India te hian an ral thuam an la zor renga ma seral thuam changkang an nei thein tur chan sa omlo tlukani minong hlana Sipai Councilin abel tak berchu Russia China le North Korea te hi an ni deuh to maya Russia le China ral thuam han chelek vel dan thiam tak tak tur hian North Korea hi atan chuan a poimo ve hle bokani North Korean biak chia ta rem lova chu wangin general suima na hun lai khan North Korea nen hian in rem na an lo ziak nge nge an in rem na phek som thum le pasari zeta cha chu eng tin tin emoni aput rule ngala aza thak du khopang Sipai Council hian China ba ka Russia dor ti kan reveka Russia ral thu aman lei a lei veni Russia po hian Myanmar chau nilovin Asia ram te hne naral thum khal dan tur a boi pui de uviu ne soyania an hlui hlon to suma chantir dan tur Asia lam hi thil tangkai tak tur ni nan rianiang Myanmar Sipai Russia rama training kal hi sang chuangan om ne soyania heian Russia chunga ahin nga zia alantir kanti mai thayang chu thunei nan pong lak nia tengan man te po kha Russia siam vekani kha Commander in Chief General Minong Hlanan Russia le Sipai Council inkar asiam thatle ni hetia Russia ral thuam alei fo hi lelama chuan China ral thuam an khol hlui tak taka lei thin ning to lutuk om ngai na riat lo wang ati thei bok ome Mase international politics kalvel han thlir hian Russia hian Myanmar a hian North Korea hi adu sakzok ti alang ring boka Russian leader Putin a khan Kim Jong Un a mu khan a level pui angina bia a minong hlainero a sipai lal nen anin mu thei chawani a tun ma tangin nam sipai te nen anin do reng maya nam sipai te ral thuam tamzok hi China siamani a chuti chung chuan Sipai Council chuan atu dai hlei thei chuang lo chu wangin general tan suya hun lai atang to khan North Korea ne na in lai chin na nei tul an lo ti tai to ni a chan chu Russia le China siam ral thuam leinan sum fa ya pek thin kha chutiang leinan tho North Korea atang alak lu chuan aram chuak bu fai le thlai thar tangin a pe thei don tlatani te chuan heng Russia China North Korea le Myanmar Sipai Council te hi tang ho zel tur anang ta view maya angai nom view don ni na lang Mase Russia ril ru hi han en hian ral thuam hlui a mandu to lo zor chhon nan Myanmar hi ama mo lek ne na lang China tan chuan North Korea le Myanmar ram te hi aram ne na in nai vai tak then ram an ni awangin strategy atan apoi mo em maya heng ram te an boi lova adu anga an thei hi China tan chuan apoi mo hle ve thungani Ole tun tu mata na Myanmar chanchin kanan ti chuat thei khati zong kha ni le maisela clear tu ten kan video top thlenga minlo clear sak thina wangin in chunga kan lo me